bamwita Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda, aho yongeye gusubiza abanyaburayi yanze agasuzuguro, akababwiye amagambo akomeye cyane aca agasuzuguro mu buryo budasanzwe. Ngira ngo murabizi neza ko Olivier Nduhungirehe asigaye avugisha ukuri, kandi abanyaburayi bakaba basigaye bamutinya kubera amagambo akomeye cyane asigaye abaha igihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo murabyibuka ko cyafatiye Ububiligi ibihano. Ububiligi rero ni bamwe mu bari inyuma y'ibi ngibi, ariko tugiye kugaruka kuri iyi nkuru by'umwihariko kubera umuhungu wa Victoire Ingabire watumijwe mu nteko ishinga amategeko y'u Burayi, ndetse uyu muhungu akaba yagize ubutumwa atanga cyangwa ubuhamya. Ibi bikaba byazanye ikibazo cyangwa umwuka mubi hagati y'u Rwanda n'Uburayi bwose. Bimeze bite rero? Reka mbanze bagezeho amagambo yavuzwe n'umuhungu wa Victoire Ingabire, Remy Amahirwa, ubundi ngaruke neza mvuga ko byatangajwe na Olivier Nduhungirehe. Ubutumwa yatanze nuko dosiye yifashe kugeza magingo ye. Hello, my name is Remy Amahirwa, and I'm the oldest son of Victoire Ingabire, the most prominent political opponent in Rwanda. My mother has been imprisoned since the 19th of June in Kigali. It's not her first time in prison. She was also imprisoned back in 2010 when I was much younger and did not have the voice or the courage to advocate on her behalf. She spent 8 years in solitary confinement. And after 7 years not allowed to leave the country, I finally made the brave effort to visit her last year. We made plans to visit each other soon again, but on the 19th of June 2025, the Rwanda regime acted again, just a few months before she will get her passport back, able to travel and see us. And now I'm standing here in the European Parliament, and with their help, after the resolution that they took, I'm trying to ask the world to put international pressure on Rwanda, on the regime of Paul Kagame, to release my mother once again. Muraho, nitwa Remy Amahirwa, kandi nkaba ndi umuhungu mukuru wa Victoire Ingabire, umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bazwi cyane mu Rwanda. Mama amaze gufungwa kuva kwa 19 Kamena i Kigali. Si ubwa mbere afunzwe, yanigeze gufungwa no mu mwaka wa 2010 igihe nari nkiri muto cyane, ntaragirijwe cyangwa ubutwari bwo kumuvuganira. Yamaze imyaka 8 afungiye mu kato, maze nyuma y'imyaka 7 atemerewe kuva mu gihugu. Umwaka ushize nibwo nagize ubutwari bwo kumusura. Twari twarateganyije ko tuzasurana vuba nanone, ariko kuwa 19 Kamena 2025 ubutegetsi bw'u Rwanda bwongeye gufata icyemezo mu mezi make mbere yuko asubirana pasiporo ye, akemererwa kongera gukora ingendo no kudusura. Ubundi hano mu nteko ishinga amategeko y'umuryango w'Uburayi, kandi ku bufasha bwayo nyuma y'icyemezo bafashe, ndagerageza ndasaba isi yose gushyira igitutu mpuzamahanga ku Rwanda, ku butegetsi bwa Perezida Paul Kagame, kugira ngo mama arekurwe nanone. Ngira ngo rero muramwiyumvira umuhungu wa Victoire Ingabire, Remy Amahirwa, aho yatangaga ubutumwa bukomeye cyane mu nteko ishinga amategeko y'u Burayi, ndetse ubutumwa bukaba bwashyizwe ku mbuga nkoranyambaga zose z'uyu muryango, ikigaragaza ko bamaze gufata umwanzuro wo gushyira igitutu ku gihugu cy'u Rwanda. Ni ibintu bakoze kuva kera. Ngira ngo muranabyibuka neza ko abanyaburayi bakomeje kugenda bakorana na Victoire Ingabire mu buryo bugiye butandukanye. Murabyibuka neza ubwo inama ya Cugamo yabaga, icyo gihe Cugamo icyo gihe uyu mugore numwe bari baravuze ko u Rwanda nta mutekano rufite, aba banyaburayi bataza mu gihugu cy'u Rwanda mu nama ya Cugamo, ariko byaje kurangira inama ibaye, ariko bagiye kumusura mu rugo iwe, ndetse bakaba baraganiye ku bintu byinshi uko byakomeje kugenda bigaragara mu bitangazamakuru bitandukanye. Ibi rero bikaba ari gahunda y'abanyaburayi bakomeje gufata yo kuba bashyira igitutu ku gihugu cy'u Rwanda, kugira ngo uyu Victoire Ingabire watawe muri yombi ndetse akaba ari kuburana abe yarekurwa ku gitutu cy'abanyaburayi. Umuhungu we rero ejo ku munsi wa 28 Mutarama 2026 nibwo batumiye uyu musore. Tugiye kugaruka kuko iyi gahunda imeze, ndetse byatangajwe na Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Twise cyane rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe akaba yibukije inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yuko nta bubasha ifite ku Rwanda ku buryo yaruha amabwiriza. Yabitangaje kuri wa 29 Mutarama 2026 agira ati, ndagira ngo nibutse inteko ishinga amategeko ya EU ko ishobora kugira ububasha kuri Greenland, Aruba cyangwa New Caledonia, ariko ntabwo ifite ntizanabugira kuri Repubulika y'u Rwanda.
igihugu kimaze imyaka irenga 60 kivuye mu bukoloni bw'Uburayi. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko u Rwanda rutazemera ubwirasi no kwivanga kw'abagize inteko ya EU batekereza ko bafite indangagaciro zo hejuru kugeza naho basuzugura ubucamanza bw'igihugu cyo muri Afurika. Ubutumwa bushingiye ku bwatangarijwe ku rubuga rw'inteko ya EU ku 28 Mutarama, nyuma yaho abayigize bakiriye umuhungu wa Ingabire Victoire Umuhoza ufungiwe mu igororo rya Nyarugenge aho akurikiranweho ibyaha birimo gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Uyu muhungu witwa Remy Amahirwa yakiriwe ubwo abagize inteko ishinga amategeko ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu igihugu kiri kure cyane yibigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Minisitiri w'ubutabera Dr Ugirashebuja Emmanuel tariki 21 Mutarama yari mu Busuwisi aho yagaragarizaga akanama k'umuryango w'abibumbye gashizwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu intambwe u Rwanda rwateye mu kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Icyo gihe Minisitiri Ugirashebuja yahuye n'Amahirwa umuhungu wa Victoire Ingabire amuganiriza ko urwego rw'ubutabera rw'u Rwanda rukora neza, anamwizeza ko urubanza rw'umubyeyi we ruzaburanishwa binyuze mu mucyo. Ingabire yatawe muri yombi muri Kamena 2025 hashingiwe ku iperereza ryatangiye bitewe nuko mu rubanza rw'abahoze ari abanyamuryango b'ishyaka Darufa umurinzi ritemewe mu Rwanda n'umunyamakuru Nsengimana Theoneste yavugwagamo kenshi. Yari yarafunguwe muri Nzeri 2018 ubwo yari asigaje imyaka 7 ngo arangize igifungo cy'imyaka 7 yari yarakatiwe nyuma yo guhamwa ibyaha birimo kugambanira igihugu. Icyo gihe yahawe imbabazi na Perezida Paul Kagame nyuma yo gutakamba. Nyuma yaho yongeye gufungwa tariki ya 11 Nzeri abagize inteko ya EU basabye ko Ingabire umunyamakuru Nsengimana n'abahoze ari abanyamuryango ba Darufa umurinzi barekurwa nta mananiza kuko ngo dosiye yabo ifite impamvu za politiki. Tariki 15 Nzeri inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yamaganye umwanzuro ya EU igibutsa ko idakwiye kuvogera ubusugire bw'igihugu yitwaje Ingabire Victoire Umuhoza. Ngira ngo rero nawo murabyumvira neza cyane ibya Ingabire Victoire Umuhoza aho umuhungu we nyuma yo kujya mu nteko ishinga amategeko y'Uburayi akavuga amagambo avuga ko Uburayi bugiye gushyira igitutu ku Rwanda ndetse n'Uburayi bukavuga ko bugiye gushyira igitutu ku Rwanda ndetse agasaba ko ibihugu by'amahanga ibihugu by'Uburayi ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye bikomeye ku isi byafatiye u Rwanda ibihano bigashyira u Rwanda ku gitutu kugira ngo nyina Ingabire Victoire Umuhoza wavuze amagambo menshi atandukanye y'urwango ndetse akanakora n'ibikorwa bitandukanye bijyanye n'ibyaha akurikiranyweho yafungurwa bidakurikije amategeko. Ngira ngo rero muri yumvira neza uko iyi dosiye imeze. Ni dosiye ikomeye cyane aho ndakomeza kugenda mbagezaho iby'aya makuru mukomeze mwane nanjye nk'ibisanzwe ni Pilot News TV ndabakunda cyane muri abagaciro.